Ai. Itu manggil ani nu. Nih aing nih kabagian wae dialog mikeun surat nih. Nih mulu anu da aing mah nyanik nih ngolit nek mulu. Nih gue lo sia kaset nih dikon atuh dikon. Nur iya di si Asep yuk surat. Nih si Asep mah merean wes surat nih. Ade di beres surat deh ku si Asep nih. Buru baca atuh baca nih. Nur hayu urang ketemuan di pipir sakola ayeuna pisan GPL. Ini si Asep mendidik naonnya nih ngajak wae ketemuan nih ini. Meni asa ku kacidanya si Kasep nih ngajak ketemuan di pipir nyebar hangser nih sekalian we atuh di WC. Nih, bebe atuh situt nih sirik wae saing. Ah, goblok. Henteu aing mah teu sirik nih saing. Jeung atuh Nur nih, tuh di dagoan nih buru. Nih. Buru itu sia tadi ngadagoan sia deket sumur besi tigebros ai maneh. Ini antar yuk nih. Si Asep nih rek naon ngajak ketemuan. Jeung we Nur maneh sorangan nih embung jadi domba petau seueur urang mah nih. Jeung we jeung Ini malah ini asa aing nih omong babaturan nih. Marane. Urang itu pieu si Nur jeung si Asep yuk. Hayu buru-buru hayu. Bener hayu orang ngarintik yuk hayu atuh bos ikut nih marane ada roh gawe pisan ngajedog atuh nih ngaganggu hirup batur. Siti hayu ikut yuk hayu ikut sudi tahayang menjig marane. Baya tuh anggesnya antepkeun si Siti mah cenah jeung si Duyeh. Tuh Siti tuh jeung si Duyeh jung. Hayu ah. Nan aya sinyatu teh ini asa aing nih jujuk ka abi nih. Hayu atuh nih geleusian Duyeh. Yuk. Nih aya naon atuh Asep nih ngajak ketemuan di dia nih hayang ti kunclung kan sumur nih. Nyoy ngomong nih ngomong naon atuh Asep nih. Jangan sampai jangan sampai bosi mana Diana bosi. Romantis banget. Kene sia bosi nih. Cicing ruwes sia nih. Nyak menenya nanya gak nunye nih. Nami enak. Nanya naon atau Asep nih ini Asep mana Nuy teh nah aya nama aya gelis aya ngelau ini make naon ini Asep mana ini Nur teh jadi era nih. Nur teh pakai skincare Winstel nih. Marane kena naon
Sampai saya teh kunti ini ngintip si Nur jeung si Asep maneh mah. Nih sia rek naon kunti nih juga itu Asia mah pengacau dari we. Sia jalo meni bae we meni saing nih yang tuliskeun sia. Skincare ini bisa mencerahkan, melembabkan, mengatasi jerawat, mengglowingkan. Pokoknya mah loba we, Winstel Matter the best ini. Naon atau Asep nih jadi gelisnya Nur. Wah, anu akhir menemehnya nyonyongnya yang bunga akhir. Sok atuh beli Asep ini mah untuk semua jenis kulit dah nih. Oh, nuhunya. Asep. Hah? Nih irahan nembak kabinat senarek nembak Asep mana ini. Nah, udah nah akhirnya nanya unggul nih mau nembak ini saing nih si kaset nih. Ibu ya si Enod yang si Asep bobogohan di sumur. Sia kunti ngiri wah mana nih jadi kabur sia mah naon sia tuliskeun ku aing nih wani ka aing wani naon